Fonda katılışçılar, hocalık iştekçileri yardımımızın okşalata 612 min, materyal yardım, korokkalar bilen şunganı ansı 500 mindən artıq oldu. Rahmet hocalık iştekçilerine. Biz indi bugün şunday izgi amal qilg'ada jiyinaldik. Biz indi oğul boshliqlari olarak mana shu marafında qatnashgan iпташlarga bek zo'r rahmatlibiz. Chunki mana o'zimizning kundalik ishlanib turmushunda bizga endi bu kishilar bilan yaqinroq uchrashishga to'g'ri keladi. Qo'y birsini endi bizning o'zimizda yerlikda hal etib, masalani hal etamiz endi. Agarda endi onday mümkünlükler o'zimizda bo'lmasa, mana shu fondga invalidlar uyushmasına müracaat etamiz. Onlar endi bir vaqtda betaraf qolganlari yo'q. Albatta, yerlikda qo'y bir shunday kishilar bor, invalidlik bilishmasi bo'lmagan kishilarda. Mana menim aytib o'tashim kerak mana shu masala bo'yicha problemalar hal etganda oylar orqasi bek zo'r yordam bergan. Ul endi bir vaqtda da buni şarağa betaraf bo'lgan yo'q. Nechikda hal etarga, rasm jibarga ham boshqa turli endi kengashim berga hozir. Ondan so'ng endi menim shu yerligimizning bitin o'tib halatini olib boruvchi uyushmalar, xo'jaliklar bitindi. Bu xo'jaliklar yetakchilari bilan bizga har vaqtda doimiy yordam berib turishib, mana biz endi rayonda söylemasak da, zo'r publikada söylemasak da, mana müracaat etganda mana javob ko'pdan to'g'ana bizning ana geografiyamiz yetakchisi Fatih endi zo'rgina ko'lamli bir muhtoj oilaga onun yurtda endi xaraba halinde yordam etishga zo'rgina ko'lamli muhtoj kishiga yordam etdi. Ona bek zo'r rahmat aytishim kerak. Mana bunda bo'lgan bizning oğul boshliqlari borsa da xo'jalik yetakchilariga shunday rahmat aytirlar edi. Chunki bir vaqtda yerligimizdagi mana yetakchimi qo'y bir vodiy kishilarda, primatlarda bunday halga betaraf bo'lganlari yo'q. Bek zo'r rahmat aytishlarga. Biz endi bu marafonda тоже qatnashamiz bitindi. O'zimizning endi bo'lgan mumkinlikdan chiqib endi mana material yordam bunda endi bizning xo'jalik yetakchilari ularning endi bizning sekretarlar bilan birlashib endi ham shu vaqtda qo'y bir oğul boshliqlari endi boshqa shirinlardan olib kelganlardir. 66 ming so'm akcha bizning endi bir kunlik zarflatdan yig'ilgan akcha endi bu. İzgi tilekleringizge pek zo'r rahmat. Yaratqanısız yoqda dunyoga ming rahmatimiz, cheksiz hurmatimiz, qish dard bersin sizga oldada. Emga yanadayim, qadrlar sizday,
Сапсыз şu kılıklardan saklanadır elde yaralar. Başları bana iyiye, dizlerine buya, kişirvin sırap yolvarar. Evgeye menegeye, kadirler sizdey, varmayken dağın birersin. Nazlı gözünüzüne, nurlu yüzünüzüne, karışıp gelip duran resim. Nazlı gözünüzüne, nurlu yüzünüzüne, karışıp gelip duran resim. İşte kelimesizle gidersin. Rayonumuzda өткөрүлүп бара турган инвалидтар декадасы кысаларында ийгилик марафону бик матур традиция болуп тура. Биз инде районубузда иштеп келген уюшма предприятиялар, давлет структурасы предприятиялары бу чарага актив катнашып, ел сайын өзүбүздүн үлүшүбүздү киртип барабыз, жардам этип барабыз. Быйылгысы ийгилик марафонуна биздин уюшмалардан жыйылган сумма 197.120 сом ташкил этет. 113.000 инвалидлар уюшмасы расчетный счетуна көчүрүлдү. 25.000 сом инвалидлар уюшмасына колдон илтеп берилди. 86.000 сом натуралата жардам этип, материалдар менен жардам этилди. Бүтүнүсү 420 сом, 720 сом, 420.720 сом көлөмүндө жардам колу созулду. Бул саналы окончательный сан түгел, бүгүн да алып артып тура. Албетте, бу жардам инде бу белгиленген мүмкүнлүктө гана түгел, ел сайын давам эте турган чара болуп тура. Чүнки инде барыбызда кимдин тууганы, кимдин көршүсү, досту мындай жардамга муктаж. Биз инде ел давырында алар менен кабарлашып турабыз. Вопростар туса, шул вопростун хал этип, аларга ар убакытта жардам этип турабыз. Келесі жылда да бу матур марафон давам этсин иде, сүрүлмөсүн иде. Көбүрөөк кулач жайып, барыбыз активно катнашып, матур этип өткөрө келсин. Барыбызга да саулык, саламаттык берсин, Кудай, жылдар иминлиги болсун. Биргизде ормуша матур этип келечекте да шушы шараларда матур этип катнашабыз деп ышандырып калабыз келе. Рахмат. Рахмат сізге. Сәхнеге районыбыздың түзушілерін шақырабыз. Hürmetli rayondaşlar, biz yıl sayın düzülüş, Turap Kommunal Hocalık uyuşmaları yıl sayın tradisyon formada bu merapiyetede marafonda katnaşabız. Närsey teskileyinde her kişi öz başından gına kaygan ötkärse de, mında yılda bütünümüzde bir-birimizge buluşurga ham yardım etirge mümkünlüğü çeklengen kişi indi ol. Aytsak da indi bütün kıymetleri bolsa da ol ruhi ham ihtiyaç kuşağının bik güçlü. Şuna biz manda jıyılıp, buluşup, şu merapiyetede katnaşabız. Biz katnaşabızın yıl davamında, buluşabız ayrım adresine da, her birimiz özümüz buluşurga tırışabız endi. Teskile endi biz manda jıyılıp, adresine hem akşalata 205.000 so'm akça jıydık. Yıl sayın katnaşıp, dağı da selamet bulup, bütünüzge selametlik tileyiminde, yıl sayın katnaşırga şu marafonda, yıl sayınan marafonun ahemiyeti zor, orada bütünüzge de sağlık selametlik. Rahmet. İzgi tilekleriniz için, kılgan gamelleriniz için bik zor rahmetlerimizni жеткиребиз.